Evo prijatelji, tu je sve što nam treba za našu jetricu venecijanu. Imamo i domaće bijele palente, tako da ćemo nju prvo staviti kuhat. Omjer 1:3, kuhat ćemo je 40-45 minuta. Palentu ćemo naravno kuhati uz konstantno miješanje. Taman koliko treba palenti da se skuha, treba nam i da prodinstamo luk. Ovaj put luk režemo ovako na trakice, znači ne treba na sitno, niti na pretanko. Recimo da sjeverne zemlje koriste manje jedinstvenog luka, ali ako hoćeš da ti susjedi zavide kako dobro kuhaš doma, prostavi instant luk i pusti otvorena vrata, paš vidi. Stavit ćemo malo više luka, ovdje imamo juneće jetre, dovoljno, za jednu manju vojsku. Znači za tebe i mene će... To je koji nas gledaju. Domaće palente od stupanog kukuruza su puno zahvalnije, puno ukusnije nego one instant palente. Jedini problem je to što se mora nad njima stajati i miješat i dugo kuhat. Ali okus poslije šta ti vrati, to je super. Onaj višak palente koje ste skuhali, niste odmah iskoristili, možete staviti u obični aluminijski kalup, staviti u frižider i poslije danima koristiti. Čak je super ako se malo poprži, pa bude kao neki onako zdravi čips. Maslinovo ulje, odmah to na vatru, malo soli da se on brže karamelizira. I sad je isto koji sa palentom vrijeme za miješanje. Tražili smo tu punoću, tu malo slatkoće koju nosi suha šljiva, ali pazi vamo. Ovdje imamo i fermentiranog crnog češnjaka. Po teksturi vrlo je sličan šljivi, čak malo i po okusu. Da. Čak i posjeća na šljivu. Ono ima te slatkoće unutra. Više nego što sam očekivao. Opet ima malo onako česna. Šta misliš, da možemo to zamijeniti? Tako, kad već imamo za probu. Budi hrabar. Kad pripremamo jetru, vrlo je važno da prvo skinemo ovu opnu, jer ta opna u stvari čini da nam se jetra kad narežemo zakovrča. Mi ćemo nju skinuti na ovaj način, tako da nam ne remeti niti formu samog jela. To je baš košuljica. Viš, opna koja se kod termičke obrade stisne. Ja ću dodati i malo badelovog brendija, da mi doda malo samo tekućine, bez flambiranja, znači samo da se ono smekše. Ja imam jedan mali trik koji često koristim. Napravimo pire od sušenih rajčica. Kao što smo prije bili rekli, sušene rajčice imaju tu mogućnost stvaranja glutaminata tijekom sušenja i samim time u stvari taj glutaminat je pojačivač okusa. Jedna žlica, evo ovako, pirea od sušenih rajčica dovoljno je da da jednu krasnu punoću u okusu našem jelu. Sada ćemo narezati našu jetru. Ovaj put ćemo rezati na malo veće komade. Ovako malo veći komadi koje ćemo napraviti na ploči bez začinjavanja i onda ćemo baciti u umak da ga ono aromatizira. Sad je moment kad ćemo dodati malčice octa. Ovo je vrlo intenzivan ocet, tako da ćemo ga staviti stvarno malo. Tako. Taj ocet će u stvari smanjiti intenzitet okusa same jetre i podlit ćemo sa ovim krasnim vinom. Tu ne govorimo sad samo o dekoracijama ili onim instalacijama. Dešava se sada u zadnje vrijeme, pogotovo na Instagramu, da vidiš jela koje su previše pod navodnicima nabuđeno. Znači stavljeno je gore previše namirnica, previše sastojaka. Puno babica, kilo jede. To je to. Znači tu treba imati neku mjeru. Dodat ćemo i malo vode.
I sad nek se to krčka još jedno 10 minuta. Iskoristit ćemo i ovaj naš crni češnjak koji će dati malu notu slatkoće, intenzitet okusa češnjaka, ali opet ne toliko naglašeno koliko sirovog češnjaka. 4 režnja bit će više nego dosta. Bum, unutra. Ja ću dodati još malo soli i papra. Evo, samo da ja to malo kušam. Pri samom kraju smo. Još mrvicu soli. I na nama je ostalo da samo okrenemo ove odreske od jetre 2 puta na jako zagrijenoj ploči. Minutica je više nego dosta. Znači 30-35 sekundi s jedne strane, isto toliko s druge strane i bum u šugo. Opet je tu Maillardova reakcija, zatvaranje pora i dizanje okusa, znači u reakciji šećera i bjelančevina. Evo, palenta je gotova. Stavit ćemo još mrvicu maslaca. Stavljamo naše odreske od jetre u umak. Evo ga. Vrlo jednostavno, vrlo tradicionalno jelo. To je jelo podrijetlom iz venecijanske kuhinje, ali cijela istočna obala Jadrana je prigrlila tu kuhinju. Ipak imamo zajedničke povijesti preko 500 godina, tako da ne bismo to trebali zanemariti. Znači, palentica nam je kakva? Žitka. Žitka. Ovako ćemo položiti jedan odrezak od jetre. Tako. Ajmo ovo krasno miriše. Malo ovog dinstanog luka sa svim ovim prekrasnim aromama koje smo stavili unutra. Ovo je jelo koje ne traži puno dekoracija, vrlo tradicionalno, rustikalno, ali opet moćno i jako. Ja mislim da ćemo ovdje se maksimalno približiti okusima Cabernet Sauvignona i to malom divljem prizvuku koji on ima.